Ujah juaman banta kagani Tuhan, apa kita mungkin kata di bata, marilah tertoto. Bujur Tuhan, banci kami pemuda kendul bas daging bugis, jana hati kami, ope kami melakukan aktivitas kami, hati kami bagikan katandu, ngerana dagi kam, kelah kami pe tetap banci arsura sorai, meriah dingin menang, basukrina dampar kelung kami. Kami kemahandu Tuhan makai kenca, gelah banci pasya kena kina surah-surah di bataman kami. Rekam dan bujur, arhana di Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kekelengan di Tuhan, kata di bata basu warienda, ibuat ibas kitab Sakaria, bindu siwah ayat siwah, kata di bata ni bagenda. Ersuraklah, o anak kuta Sion, ersuraklah meriah, o kalak Jerusalem, nehanlah rajandu rendahi kam, ia dem kemuliaan, dem kemenangan, tapi metru ukurna, ia reh ngersak keledai singuda dengah ema anak indung keledai. Kekalian Tuhan, meriah malam ukurta, dan kerbaci kita jumpa bahas wari endalik bahas bujuh cuah, anumpe buai erbagena dampar kegeluhunta. Tapi marilah kita tetap meriah ukur, ersuraklah. Sebab arah meriah ukur dengan ersurak, sada bagian masalah ta banci terselesaikan. Banci si bayangkan adi skala bapa, entah pesa skala nande bahasa da jabu, ngodekah ertoto janah mindo man dibata gelah iberikan anak tubuh tengah jabuna. Janah bayangkan du ibas totona sebagi ni surah. Tentu banci sebayangkan uguariah na ukur bapa ras nade ibas jabu dadai. Bahkan bas bentuk riah ukurna banci si bayangkan idilau nama sangkap geluhna kalimbubu sakupuang bagepe teman senina rikupe anak beru teman meriah teman sadekuta teman gereja guna meriah ukur bangsa enda sangana gomulih ibas pembuangan hari kerajaan Persia nari. Labur kita kan ia memenangkan pertempuran entah pe arah senjata, entah pe arah gegah kinimpisan, tapi pelin-pelin ke anugerah. Semaka raja Persia pemulih kala enda. Maka bangsa enda enggo tading i Jerusalem, enggo ipanteki rumah pertoton, enggo idungi tembok, tapi liturah kebiaran bas kala enda. Sebab fungsi lanailit raja, lanailit pemerintahan. Sementara bangsa sekeliling ni lit kereta perang, lit pasukan, lit gegeh kuasa. Tapi Nabi Sakaria mengatakan men bangsa enda, ersuraklah. Sebab di bata sinjayami, di bata si mereka gegeh man bangsa enda. Tapi katan kami maka bangsa enda banci mulih labur teken memenangkan pertempuran. Tapi pelin-pelin kel ertikan kuasa di bata. Maka kita akan ersuraklah kota Sion. Ersuraklah meriah, o kalak Jerusalem. Sebab di bata Mesias si ipadankan reh guna dahi umatna, bangsa pilihanna bangsa Israel. Ia dem alu kemuliaan, dem alu kemenangan. Jana pemimpin raja ia dem alu terukur. Enda gambaran karena kerehen Mesias 500 tahun sirih enda nubuatan. Maka ia labor aruh gereta perang, arah kuasa kinimpisan, arah cara logika manusia, arah gegah. Tapi ia di arah metro ukur ngersak keledai singuda dengar.
nubuatan enda igenapi Yesus waktu ia bengket ku Jerusalem. Ate kami ngatakan sabah situasi genuari pe manbante krian anda bapa turang senina. Merialah ukurta sebab ia reh guna nampati kita. Ia alu metro ukur tadi ras kita. Atena terlibat bas kegeluhunta. Atena bas kina dampar kegeluhunta. Raduras kita dalan ras ia. Maka bersuraklah. Olah naik kebiaran. Anum pe imbang-imbang tadem alu kini bisan. Tapi kuasa di bata pengasuh kita jadi pemenang. Alu bagaimana mengketi wari enda alu kemenangan. Alu ersurak-surak. Alu ermeriah ukur gelah. Ngasuk kita ngalahkan perbedaan. Ngasuk kita ngalahkan tantangan. Radukan Tuhan si sebab kita emang Tuhan Yesus Kristus. Terpuji kelibata. Marilah kita bertonton. Bujur Tuhan. Kata yang gue pesakan kami. Kesahan sebab dia memberikan pengertian kami. Gelah ngasuk kami dalam kenca. Dengan tetap kami erbidah ukur. Ersurak. Semaka kami mau jadi pemenang baswari sandar tamu bujur. Arhanak di Tuhan Yesus Kristus. Amin.